đừng đọc bay chùm nốt ní pra thu bí bàn trầm trớ cho bà loa chừng muốn lên khoa tiệt này bàn chùm điệp xúa của mẹ bóng ổn nơi nông video ní chùm xông lướt đọc bay chùm nốt sầm khăn nông ca pra thu bí ở bàn trầm trớ cho bà loa chừng muốn chẳng thu bí vì miền em is a hay em is a nó cứ dương pra từ tam pro thiên này việt đài chẳng chùm nốt đi mùi dương pra thu bí đầm bay ní jp à rong robot ở nam nè feeling chẳng ưu tí họ I am very happy he is not satisfied with what he has tí bì ní jp nationality ní jp sinh chiết robot ở nam nè I am Cambodian she is American chấm nói tí bảy ní jp côn niệm bẹp mày ưu tí họ this man is very handsome she is very pretty girl chấm nói tí buồn ní jp anacot bẹp mày tùm rung be plus 2 plus verb infinitive nhưng bài tháng nâng những ưu tí họ like game is to meet an English teacher on Friday next week chấm nói tí pram ní jp ageอายุរបស់នរណាម្នាក់ I am 25 years old she is 26 years old ចំណុចទី6និយាយពី name ឈ្មោះរបស់នរណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ my name is Lai Keng my friend's name is Dara ចំណុចទី7និយាយពីអាកាសធាតុ weather the weather is too hot today ឬមួយក៏ it is hot today ចំណុចទី8និយាយពីthere is there are មានន័យថា there is there are យើងប្រើថាមានអីគេមានអ្វីមួយឧទាហរណ៍ there is a tiger in my pocket មានខ្លាមួយនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ខ្ញុំនេះដល់ពេល there are គេយើងប្រើជាមួយនឹងពហុវចនៈអញ្ចឹង there are 7 ways to pronounce the letter A in English ឬមួយក៏ there are 3 ways to pronounce the letter C in English ចំណុចទី9យើងនិយាយពី present continuous ការកំពុងបន្ត I am studying English with Keng Rien English ចំណុចទី10យើងនិយាយពីតម្លៃ It is $20 It is $5 ចំណុចទី11យើងនិយាយពីម៉ោង times ម៉ោង It is 7 a.m. ឬមួយក៏ It is 4 p.m. ចំណុចទី12យើងនិយាយពី distance ចម្ងាយអញ្ចឹង It's far away from Phnom Penh ឬមួយក៏ It is far away from កំពង់សោមកំពង់ធំអីចឹងទៅហើយ13យើងនិយាយពីមុខរបររបស់នរណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ I am a student she is an English teacher អញ្ចឹង13ចំណុចនេះបងប្អូនដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ to be ទៅគឺច្បាស់ហើយយើងលែងខ្វល់ទៀតហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការចូលចិត្ត copy share វីដេអូនេះ